Pande ing hipen perangke amayalong lam klar kachipipon. Ni jangkar Karbi Anglong ke parlo lakha troksi Kopili County Tensiarlo Kiruni Agriculture IBalong Pande ing hipen perangke amayalong so arlo alamki lam klar kachipipon. Patumi malong news lapen kaprek news channel along keklang inut so arlo apan cholangrem detpu alamki keklang. Nili menata timang hutu setlo. Ate pinsoke nili inut pet lapen so arloke bangkitom. Tangte koson pensi nili avarsai cho ensi cholangrem long puma. Jong si ahok cholangrem det pulote pi apot si nilipan tong sekot pen hang ser amat nang chekom pedra thana nivan deta chok. Lapen KSA office tado. KSA alongle nang chingwai dutta chokji. Ente pi apot si nilipan ken singrong pi apan kinep abangku non jail along kibeng damrui atum heloke. Ente PC nilipan nang ingnang checkpen thana nipon hai hedadlo lasi lahai alam an langdam etha nilike so arlo phan chulangrem ta ave lapen helepen ke abji puta nili pulongle nili arlo ke do amuni takali lapen nili lapuson risim kangtang ke ot abang takali lasi lahai ke nilipan nang kelang un e alam chot lasi pini so arlo alam ki keklang ajok pini jakhong achiklo ni phai greener cap arni pande ing hipen puthot lam klar chipipon bangso lam klar alom hanse abang nilipan nang kinep nang kidun ahut katang naknai abang alang li helo lasi alang li phansi dipu police station along ajahar mate lam hoi pitekang lo pusi jongpon athe nilipan nongno nangkejo ajoksi Police case ki pitekang lupusi ning Jepon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen saidu pu alam the ki nili ning jelong le. Lapen CEM pen koson pen si nili saidu chekam unpo. Athe CEM apiso ke tiron pi. Lapen nili piso ke timung pi. Lasi nili tumke chepo chero puta ave. Chichini chetek puta ave. Baduda chinilo CEM apan ke sita nili penthang nat kachepo kacherap ave pusi lam klar dak pensi lam klar chipilo pusi ningje pon tangte angton pen pande ing hipen kaningje alamle ar jupon iksinang Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong news channel laso kes ang ketipa jogia joini bukosi laso alam ambe lakum kiningeta Aku nali tu nilipana cini jadi di kerja soal itu nilipana cini jadi di asong amuni asong tahun nilipana muni tahun nilip sosial box kerja muni jadi soal kan nilip tamle aku halah yang nanti pek kalau so nilipan rem nanti kuri kalau so tu yosi nilip yosi lah soal kami klaim betul lah ini tu kilo nilipana nggak nilip yang ni kalau tu hang naik le muni cihang naik le yosi nilip yosi lah soal klaim bek pulau tante nilip yosi lah soal klaim bek pulau tante dakor tolong dana cepat dana jadi dia masih kekal bek kemana solonya lah pakai di sini kan ini salah so case men nak bahan bersih ini case pak withdraw nak kok ada jadi masih atumi long news al jadi malam news on ini kebang alam ini bangke lagi ini kekal long pen ini halat tak kuda long pen alam masih lagi injek masih lagi ceton sih ceton ambil ini langsung lang ke ceton sih ceton ambil halat jadi al so atumi malam news on kekal al so hanya किसी पुआते कमेंट चितुआते करके नीली के नॉन पुटागी लगे हरापन के नीली के पोलो ना दिन में पेन नीली के पो नीली फांदी के करके क्लेम अपन पेन के अल्लाह से टॉन्जा से टॉन्टी रखे हला बाहिनी तुम्हारा लिचिनी मा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मिगे तो है लबांग चीनी ने जो ये बांके ला हलो अल्लाह ने इंगल बांके अमहंग चाह लुक इंगल बांके कुमार सोला सो नीली चीनी ने लगे हॉक संग था लगी लबांग नीली चीनी ने itu langsung labang so pranang itu nang lipian noni nu arlo sula tu mahem ke dam tu masolam ko na hok la ahem ke dam bangke ni amu ko ilo hala jitki ni phat tepo kuna ha apa ni ko ki ke ha la so bangsi ni jir pi hem sina tu tak room si en non hala tu non ha se room en la hoptai ni bangsi do man nang da ko de ba an ke ter aru man ta an churi en ta ba amu si bang ha ma ko ni da ko ni ki do ke hala sona long si ke do ta ke ni bong kini si ke do si ame thang to ni hanan ke thang aso bangke hala so ke tam bangke la ke hala ajir pi bangai thom ko bangai thom bangsi nang tu lo je lagi dijir pi aru long le tanah nali pantang kana lagi mana so aku ni mana le pantang emang amen oh ni pantang kana nang di mana mo je panthek ke ta join si hala news long ke thek lo
hala kensim longki afan jitu ki kekle mahu anyu sam ke thegla mahu masi nilipang thegle masi nilini sithang le masi nili difudami ke lo la sini thana na sini fair bidam de lo nili phana som thosla na kle mahu si nili buda masu acha la tung ipu ke nang li sia la tung phan ki pon pulo ama room long si ki pon pu ama room long se nang li si kere pujla song ja tum che thana la se nang li kuna room loi pon la solam ka na ho lo te la se arum na ke pon bol ta ha arum man thano nili phan nili ke dam arum ben ha na pon arum pon arum la than nili ke dam nili phan ke pon arum pen nili ke pon arum si altum news tom ke than social media la pa da nili phan ke pon ben ha tu nili phan ke pon ben ha tu along nili ke dum la solam ko bangke hala tum si nili jil pia he pa mo bang khom si nili jil pia arum na ki misi bang la mo si la tum ke than si ni da District Health Society pen chepa hemphu ponsi Municipal Board ang kang sita dengue akeso pen kachepe jok chi phan cherok toka sai kedeng pon Diphu Municipal Board ang kang sita me dengue akeso nang batbom tanglo labangso aputhak Director of District Health Society ahin pen dengue akeso pen kachepe jok chi phan Karbi Anglong Motorcycle Club Jambili Motorcycle Club Eastern Motor Enfield Club atumpen Diphu angkang dengue akesopen kejok jiaphan by rally asai kedeng pon pensi keso kachupe jok jiaphan pachethang asai kedeng pon lapen non malom Diphu Municipal Board angkang dengue akeso ke ongnai Birla Committee Ward number 14 lapen number 4 lapen number 1 dengue akeso jumpit anpinlo lasi total tested 1865 keso aphai positive kelong 569 non amat long ponlo lasi labangso akeso kejok kelong pet chiaphan award 10 commissioner atumpen lapen department circap do chelang pet pen adon humri damsi kedo ke thak chepang cherpen kedo nang ji lapen hemalong keter ke air langbung therwok dokok pulote than pere tikang asai tengpon po lapen mena ahem jongsi hemalong langbung therwok dengue aso mate ati longlok pulote tarpang theksita tarpon nang kokpo lasi abang putin mate adon tin seta chepang chirpen kedo ke thakchi aphan kachuning ripon alam thele arjupon iksina news report Karbi Anglong news channel আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত ষ্টেপছ লোৱা হ'ল প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ আঁঠুৱাটো আমি সবেই ল'ব লাগিব দিনত যদি কোনোবা ৰাইজে শুৱে আঁঠুৱাৰ ভিতৰতে শুব লাগিব আৰু সেই আঁঠুৱাবোৰ আমাৰ মেডিকেটেড আমাৰ আঁঠুৱা আছে আমি দৰৱকৰণো কৰোঁ ৰাইজৰ যাৰ আঁঠুৱা আছে সেইটো আমি মেডিচিন দিয়াই আপোনালোকৰ সেই সুবিধাটো কৰা আছে লগতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল কেয়াৰ যেহেতু আমি বাহিৰত ওলাওঁ সেইকাৰণে দীঘল চলা দীঘল লং পেণ্ট জোতা পিন্ধি উলিয়াব আৰু যিকেইটা কাম কৰিবলগীয়া হয় লং পেণ্ট বা চাৰ্ট পিন্ধিবলৈ যেতিয়া খুলি দিয়ে তেনেহ'লে আজিকালি ক্ৰীম আছে এণ্টি মস্কিটো বজাৰত অডমছ বুলি এটা পোৱা হয় সেইটোকো আপোনালোকে গাত ঘঁহি তেতিয়া ওলাই গ'লেও আপোনাৰ ৰক্ষা হয় কৰাওঁ ফগিং পিছবেলা যেতিয়া মানে এই এডাল্ট মুখ এটা যেতিয়া উলিয়াই সেই সময়ত আমি সিহঁতক মাৰি পেলাবৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাও আমি কৰি আছোঁ আমি য'ত এই কেছেছ ডেংগু য'ত মানে বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈ আছে সেই এৰিয়াবোৰক সেই কমিশ্যন সেই ৱাৰ্ডৰবোৰত আমি ফগিং দি কৰাই আছোঁ Nimsopi kang buajok ahem masoratum kaningri. Nijang Karbi Anglong ke parlo Kopili County Tensiarlo cheng bil along inut anim sopi kang bo chokajok ahem masoratum kaningri. Bangso anim sopi kang bo kedamtang tere atiklo nipai impoy rapli arni. Laso api ahem masorpen Kiruni Police Station along lamhoy pusitami pipa jirdamlo. Tere atiklo impoy ratrok arni lamhoy kipidam a number 23/2023 Lapen 120B/295A/366/376/34 Adhara Pabon Ponlo Seta Thangnat Abirta Avi Pusi Ningjepon Bangso Kangbo Det Aosopi Arong
Cheng Cheng, Bir Arong Amekar, Prem Chetri Asupi Amen, Parbati Divi Lapen. Kachokat Pon Apinso Arong, Hojai District, Langkaijan, Jubunasip, Abdul Rosi Asupo, Jahir Husonsi, Kidnap Ponsi, Chokat Pon Detlo. Bangso Api, DGP Apan Pusitami, Arloso Ahema Sora Tumpen, Tokchir Pen Pusitami, Pipa Jirdamlo. Sita Tangnata Birta Ave Pusi, Ningje Pon. Lapen Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma Apan, Kangbo Det Aoso Pi Apan, Nang Palong Pivek Nang Jipusi, Kachuning Ripon. Kiruni Pen Kam Singdera, Karbi Anglong News Channel. Cheng Cheng Bill Karbi Anglong, Moi Yar Nibaki Hoy Mur Usorore Manu Hoy, Tiang. সিহঁতে তিনিজনী শুই আছিলে তেওঁৰ দেউতাটো ঘৰত নাছিলে বিয়াত গৈছিলে কৰবাত এতিয়া ছোৱালীক ৰাতি মানে অচানক ফোন আহিছে মানে তেওঁ এতিয়া কিডনেপে কৰি লৈ গৈছে নে কি কৰি লৈ গৈছে আজিলৈকে আমি খবৰ একোৱে পোৱা নাই মৰি আছে নে জিন্দা আছে নে আমি একো খবৰ পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া আমি খেৰণী থানাত দিছো বুজা একেৰে ডংকা দিছো ইয়াৰ পৰা কেৰেলাত আছে বুলি তাতো আমি গম পাইছো তাতো আমি খবৰ দিছো কিন্তু তাতো একো আমাৰ নিজৰ সংগঠনৰ নেপালীকো দিছো এইটুকু আমি একো গম নাপালো আজিলৈকে মৰা আছে নে জিন্দা আছে নে একোৱে গম নাপালো যদি কোনোবাই আমাৰ এদি দেবী যদি কোনোবাই কিবা এটা সুৰাক পায় আমাক যদি খবৰ কৰে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছো এতিয়া আমাৰ কোনো পুলিচে বা কোনো সংগঠনৰ মানুহে আমাক একো খবৰ দিব পৰা নাই এটা মোৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত এটাই প্ৰাৰ্থনা যে আমাৰ ছোৱালী মানে তেওঁ পাব লাগে কিন্তু ঘৰৰ মানুহ ভাত পানী একো নাখায় মা দেউতা কেনেকৈ শুই আছে আমি নিজে গাঁৱৰ মানুহ দেখিব নোৱাৰো এতিয়া গাঁৱৰ যেতিয়া হৈছে নিজৰে ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আমাক এইকাৰণে আমাৰ বৰ দুখ এইকাৰণে আমাৰ মোৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ লগত অনুৰোধ এটাই আৰু আমাৰ ছোৱালী সোনকালে আপুনি ওলাই দিয়ক বুলি